E hia kai tonu ana tēnei kai tākaro ki tōna tino ha kina. Super excited to be back here in Christchurch and with familiar faces, so the transition has been super easy. Ko Parris Petera tērā e hoki mai ana ki te Tactix mō tōna tautuarua i tēnei tima, I mua I tōna kaupeka tawhiti mo te Pulse. Gain lots of valuable learnings, especially under the likes of Maddie Gordon and Whitney Sooners. I think they've just got a totally different kind of style of play, so learning off them and then bringing that here has been awesome. I think also I've grown my centre game a little bit, so being able to have that kind of in my back pocket has been great. Nō te mutunga wiki I haere rātou ki te whakataetai mua I te kaupeka kiotaki ko Central Pulse te kai whakamanuhiri. Nā ka tiro whakamua Petera ki te tuki rai ki te rai ki tōna tīma o mua. It'll be fun because, you know, lots of those players in that team are my mates now, but I think on the court we're professionals and we go hard and I know they'll bring the physicality, so just being prepared for that. E ai ki te kai tākaro o mua me tētahi o ngā pouako tuarua o te Tactix a te huinga reo Selby Rickett, he tangata whaihua ngā kai tākaro pēnei I a Petera. Ahako kareo I konei I te tau I konei ia. He rawe I te wā ka hoki mai era momo kai tākaro. Ara ka kite o rātou whanakitanga, ara kua whanaki ia, no reira, me whiu I ai ki te muru o te ahi ki runga I te papa, a me te kite I ona pukenga tini. Nā ko tā Selby Rickett, kua rite te Tactix ki te whakatūtū I te puehu mo te whakataetai ANZ o te tau 2025 e haere ake nei. Kua pai, ki tai mai nei kōtiro I kaha tō rātou tirana I rite rātou, no reira kua kake tōtika mātou ki ngā mahi. Kua rite, ka āhua a mai, engari I haere mātou ki otaki ki tākaro I te kemu, ara I rawe tō rātou tākaro, I kaha tō rātou āhua, I etahi rautaki I hihia mātou kia mahi, no reira, kua hari kua mātou, I tō rātou tākaro. A tērā wiki, ka tākaro anō te Mainland Tactix, te Central Pulse, te Southern Steel, me te tīma tāne o tautahi I rangiora I tētahi atu kaupeka whakataetai I mua I te whakataetai ANZ. Pura Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo